Dobar dan, pozdrav u moje lično ime, u ime Muzeja Krajine koji predstavljam. Danas ćemo vas malo bliže upoznati i sa Stevanom Mokranjcem, ali i sa Negutinom kao gradom odakle Stevan Mokranjac potiče. Negutin jeste mali grad, bio i u Mokranjčevo vreme i danas, ali grad sa bogatom prošlošću, sa bogatom istorijom i sa dosta velikana. Svakako znamo da je Hajduk Veljko Petrović, čuveni junak, ovde dao svoj život braneći Negutin u Prvom srpskom ustanku. Veliki naš fizičar, naučnik Đorđe Stanojević takođe je rođeni Negutinac kao i Stevan Mokranjac. Inače, Negutin sam kao naselje se pominje tek u 16. veku, ali ima dosta tragova iz mnogo ranijih vekova. I to kulturno nasleđe velikim delom čuva se u postavkama Muzeja Krajine. Takođe, Muzej Krajine jeste jedan od starijih muzeja u Srbiji. Ako gledamo delove Srbije južno od Beograda, uglavnom su muzeji osnivani posle Drugog svetskog rata. Muzej Krajine osnovan je 1934. godine i postoji tu zanimljiva priča da je sama inicijativa o osnivanju muzeja išla od samog građanstva koje je obeležilo 100 godina pripajanja Kneževini Srbiji ovih krajeva, znači pripajanje tih 6 nahija bilo je 1833. i posle 100 godina direktor Negotinske gimnazije Stojan Mladenović sa grupom svojih kolega i saradnika napravio je jednu skromniju izložbu o prošlosti Negotina i to je bila nekako inicijacija da se ubrzo posle toga, početkom 1934. i osnuje muzej. Inače i druge ustanove kulture i obrazovanja u Negotinu su dosta ovako sa velikom tradicijom. Osnovna škola Vuk Karadžić potiče iz 1824. godine, Negotinska gimnazija 1839. biblioteka ili čitalište tadašnje iz 1846. Tako da taj duh prošlosti naravno i danas traje i nekako ove ustanove kulture negotinske gledaju da se staraju o toj prošlosti i da je dostojno prezentuju i današnjoj javnosti. Svakako muzej posle tog svog osnivanja uvećavao i svoje fondove i broj zgrada se takođe uvećavao. Sama upravna zgrada u kojoj je danas postavka smeštena iz 1952. godine, Mokranjčeva kuća je 1964. pretvorena u muzej, znači dosta godina posle smrti našeg kompozitora i na kraju 1997. godine je otvorena i treća postavka muzeja, opet u zgradi koja je iz sredine 19. veka, gde je muzej Hajduk Veljka zbog značaja velikog junaka dobio svoj poseban objekat. Što se tiče rodne kuće Stevana Mokranjca, tu je zanimljiva priča, čak istoričar muzejski koji je danas u penziji ima jedan tekst koji nosi naziv Kao ptica Feniks, pošto je na tako neki način došlo do adaptacije kuće koja je bila u jako lošem stanju. Mokranjac je u Negotinu rođen 1856. godine i u našem gradu je proveo samo to svoje detinjstvo i ranu mladost, kasnije se retko vraćao u Negotin i kuća je menjala vlasnike, niko nije znao kakav će životni put Stevana Mokranjca biti i nije ni kuća kao takva bila u to vreme interesantna. Inače, njegovo prezime je Stojanović, a Mokranjac je uzeo kao neko umetničko ime zbog porekla svojih roditelja, koji njegov otac i njegov stric su došli iz sela Mokranja, koje je blizu Negotina i pod tim nadimkom, pod tim umetničkim imenom je ostao poznatiji nego po svom prezimenu, a čak i njegovi ovi indirektni naslednici su uzeli isto to umetničko ime. Znači, 1856. u toj kući Stevan Mokranjac je rođen kao 9. dete, ali bila je velika smrtnost u to vreme, tako da je samo 4 njih ostalo u životu, ali i otac mu je preminuo ubrzo po rođenju Stevana, tako da je po njemu i dobio ime, pošto svega par dana pošto se naš kompozitor rodio, otac mu je preminuo. Njegova majka Marija doživjela je duboku starost i praktično starala se tu o svoje deci, o svom domaćinstvu i oni su praktično držali nešto u Negotinu, što je možda i preteča hotela, neka gostionica sa prenoćištem i tu se Mokranjac i susreo sa nekom, da kažem, svetovnom muzikom, a drugi uticaj, drugi pravac koji ovako ga definisao je Stara Negotinska crkva,
U Negotinu postoje 2 crkve, oko grada su i 3 manastira. Što se tiče ove 2 gradske crkve, jedna je Rođenje Presvete Bogorodice iz 1803. godine i to je ta stara crkva koja je obeležila i početak i neki susret Mokranjčev sa duhovnom muzikom, a druga crkva je centralna, ta saborna današnja, velika takozvana u Negotinu, crkva Svete Trojice koja je kasnije zidana negde 1874. i osveštana je 1876. a kasnije je Stevan Todorović sa svojom suprugom Polekcijom radio unutra freskopis i ikonopis. Znači, Mokranjac se praktično susreo sa muzikom u duhovnom na mestu gde je Hajduk Veljko sahranjen. Znači, Hajduk Veljko je dao svoj život braći Negotin 1813. godine i njegovi posmrtni ostaci su kasnije preneti u oltar stare Negotinske crkve, tamo je sahranjen njegov brat Miljko i praktično to je prva neka veza Mokranjca i našeg legendarnog junaka, a kasnije praktično jedan veliki simbolični spomenik koji je Mokranjac podigao Hajduk Veljku je 6. Mokranjčeva rukovet čuvena i praktično je nezvanična himna Negotina kojom počinju svaki Mokranjčevi dani. Eto, kažem, Mokranjac je kao dečak takođe dobio jednu violinu na poklon i praktično je samouk što se tiče muziciranja za taj početak, a kasnije, pošto u Negotinu nije bilo tih nekih uslova, praktično njegova majka je prodala kuću, oni su se selili prvo u Zaječar, vraćali su u Negotin i na kraju sa nekih 17 godina on se seli u Beograd i ubrzo tamo i postaje član Beogradskog pevačkog društva koje je ovako nekako vezano za Mokranjca i Mokranjac za taj hor sve do njegove smrti. Pevačko društvo je osnovano 1853. Interesantno da je u Negotinu te iste godine osnovano pevačko društvo i današnji crkveni hor u Negotinu je na neki način naslednik tog hora, mada postoji naravno više horova danas i gradski i brojni školski horovi koji čuvaju tu tradiciju horske muzike u Negotinu. Po dolasku u Beograd, znači Mokranjac se priključio pevačkom društvu i taj njegov talenat je ubrzo prepoznat i kasnije kada su odlučivali da šalju nekog svog, da kažem, pitomca na školovanje u inostranstvo, pošto u Srbiji nije bilo baš nekih uslova, Mokranjac je izabran kao taj neki budući dirigent hora i on je izvesno vreme boravio i u Minhenu, u Rimu, u Leipzigu na školovanju i po povratku sa studija on je praktično postao dirigent tog hora i duže od 25 godina bio je na čelu tog hora praktično do svojih nekih posljednjih dana života. Sa svojim horom Mokranjac je na neki način i bio ambasador Srbije, pošto paralelno su tekle te aktivnosti njegove u oblasti komponovanja i pedagoškog rada. Znamo da je on bio među osnivačima prvog udarskog kvarteta u Srbiji 1889. godine, pa 10 godina posle toga, 1899. prva muzička škola u Beogradu i u Srbiji uopšte. Mokranjac je opet tu sa svojim beogradskim pevačkim društvom među osnivačima te škole koje danas nosi njegovo ime, a sve to vreme on je radio i na komponovanju i paralelno gostovao od Rusije do Turske sa svojim beogradskim pevačkim društvom i postoje interesantni zapisi sa tih putovanja. Na neki način Mokranjac je bio ambasador Srbije za koju se nije mnogo ni znalo u to vreme, ni za našu kulturu, ni za našu muziku, a Mokranjci su praktično dočekivali carevi na nekim od tih putovanja i postoje brojni suveniri pre svega u muzejskoj postavci koja je posvećena kompozitoru. Interesantna i lična priča Stevana Mokranjca, on je dosta bio vezan i za svoj hor i rad u školi i kasno se i oženio, mada poznato je da je bio bojem, da je bio veoma društven čovek, ali tek u 42. godini on se ženi i to Marijom Predić koja je bila bratanica Uroša Predića, našeg poznatog slikara, tako da je interesantna i ta neka veza između Mokranjca i Uroša Predića, a i neka ta nit umetnička koju je Marija nasledila iz svoje porodice, svog porekla. Marija je pevala u Beogradskom pevačkom društvu. Interesantno da u početku nije ni imala dozvolu da putuje na ta putovanja koje je pevačko društvo organizovalo. Bilo je 20 godina čak mlađa od Stevana Mokranjca.
i postoji ta veoma interesantna prepiska između njih dvoje, otprilike to kraj 19. veka i godine koje su obeležile taj početak ljubavi, pre svega 1897. Tad su se i verili, Marija i Stevan, 98. godine su se venčili, a već 1899. godine rodio se njihov sin Momčilo, koji je doživeo starost, doživeo čak i prve Mokranjčeve dane da vidi, ali nije imao svoju decu, tako da danas nema direktnih Mokranjčevih potomaka, a inače Momčilo Mokranjac bio je i čuveni farmaceut, naučnik i prošle godine u saradnji sa farmaceutskim fakultetom koje je obeležilo 120 godina rođenja Momčila Mokranjca i 80 godina postojanja fakulteta, organizovana izložba koja je na proleće bila u galeriji Sanu u Beogradu, a jesenas, to je prošle jesene, ove jesene nažalost nismo ni imali Mokranjčeve dane zbog poznate situacije, prošle jesene, znači 2019. godine, izložba o Momčilu Mokranjcu je bila i deo festivala Mokranjčevi dani, gde je farmaceutski fakultet dao taj deo vezan za naučni rad, a mi za to neko poreklo i odrastanje smo učestvovali pre svega sa nekim fotografijama i dokumentima. Pomenuo sam i pre svega i po tome je Mokranjac najpoznatiji, njegov rad u oblasti komponovanja, ta dva neka vida koje su ga oblikovala na početku, tako i radio i ceo svoj život, tako da i što se tiče crkvene muzike danas kad odemo u crkvu i čujemo liturgiju, to je ta Mokranjčeva verzija liturgije. Opelo takođe njegovo, a iz oblasti svetovne muzike tu su čuvene rukovete kojih ima 15 završenih, postoje podaci da je krenuo i sa radom na 16. I praktično je Mokranjac kroz tih 15 rukoveti obuhvatio širi prostor, tu se praktično još Srbija oslobađala, kažemo, turskog ropstva, ali on je bio pristalica tih ideja nekih budućih jugoslovenskih i on je u svom radu obuhvatio i Primorje, i Bosnu, Makedoniju, Kosovo, znači širi deo, odakle praktično po mnogim on muzički Vuk Karadžić, znači on je prikupljao narodne pesme iz različitih krajeva, kao što je Vuk radio za naš jezik, sa narodnim umotvorinama, pesmama, pričama, to je Mokranjac radio isto za svoj rukovet i on bi od 5 do 9 nekih različitih delova narodnih pesama objedinio i tako su i nastale njegove rukoveti. Sad to tumačenje porekla rukoveti može biti da je to rukohvat cveća ili neke znači, buket cveća, da je to kako je obuhvatio u rukama taj zbir pesama narodnih, da se zato zovu rukoveti. Negotinci su svakako vezani najviše za tu 6. rukovet, pošto ona praktično je skup pesama o junaštvu, pre svega Hajdukeljka, ali ne samo o junaštvu, nego i postoje tu i ljubavne pesme, čuvena je ona ljubav Hajdukeljka sa Čučuk Stanom, koja je sama bila junak ovoga prvog srpskog ustanka, ona je iz sela Sikola blizu Negotina, i Mokranjac je kroz tu 6. rukovet predstavio i Hajdukeljka i njegovo junaštvo, i znamo da po Vuku Karadžiću koji je bio savremenik Hajdukeljka, bio je svega 7 godina Vuk mlađi od Veljka, on je napisao ono čuveno žitije gde ga opisuje kao najvećeg junaka našeg naroda, ne samo za vreme ustanka, nego praktično u srpskoj istoriji, a Mokranjac posvećujemo i dižemo ovaj simbolični spomenik i prilikom podizanja pravog spomenika, prvog spomenika javnog u Negotinu, to je bilo 1892. godine, na mestu pogibije Hajdukeljka, Mokranjac je gostovao sa svojim beogradskim pevačkim društvom. Postoje podaci da od trenutka kada se Mokranjac definitivno preselio iz Negotina, da je vrlo retko i dolazio u Negotin, možda svega 4 puta, ali prilikom podizanja ovog spomenika, to je bilo znači leto, jul mesec 1892. godine, Mokranjac je gostovao i tada je bilo više publike na samom podizanju spomenika i uveče na koncertu, više publike nego što je bilo stanovnika Negotina, a bilo je negde oko 5.500 do 6.000 ljudi tada u Negotinu. Znači bio je taj crkveni deo u podne gde je praktično spomenik otvoren, kasnije otkriven, kasnije Hajdukeljko dobio i drugi spomenik 1983. godine u centru Negotina. Ovaj prvi, kažem, iz 1892. i velika svečanost, bila veliko oduševljenje prisutnog naroda,
a na koncertu koji je usledio, znači u produžetku tog programa obeležavanja svečanosti, Stevan Mokranjac je prvi put sa svojim Beogradskim pevačkim društvom izveo Šestu rukovet, gde je publika i pozivala na bis i Mokranjac dobio neka silna priznanja i nagrade i od tada, eto, do današnjeg dana ta pesma, kažem, ostala je nezvanično i himna Negotina. Kasnije se Mokranjac ređe vraća u Negotin, u principu žive u Beogradu, ali, kažem, eto, sa svojim horom je gostovao širom Evrope. Iz ovog perioda koji sam pomenuo, 1897. do 1900. postoji prepiska Stevana Mokranjca i njegove supruge Marije. U našem muzeju čuva se zbirka razglednica koja je dosta bogata, koja prezentuje tu neku ličnu notu koja je često posetiocima i zanimljivija nego sama postavka koja je svakako sa brojnim eksponatima. Pre svega tu su dva klavira, jedan iz Beogradskog pevačkog društva, drugi iz muzičke škole koje je Mokranjac osnovao. Tu su portreti koje je radio Uroš Predić, na kojima su Mokranjac i njegova supruga Marija. Brojni suveniri sa putovanja koji su pokloni, kažem, čak i careva. Imamo primer da je Stočić u postavci poklon sultana iz Carigrada. Tako da bogata zbirka i u saradnji sa Muzejom grada Beograda i uz tu okolnost da su naslednici Mokranjca koji su bili živi u tom periodu posle Drugog svetskog rata poklanjali muzeju te predmete, tako da imali smo tu, da kažem, srećnu okolnost u odnosu na muzej Hajduk Veljka gde nemamo ništa lično Hajduk Veljkovo. U Mokranjčevoj kući dosta ima Mokranjčevih originala i to je postavka na spratnom delu kuće, a ova lična prepiska sad je to, da kažem, neka novija postavka gde smo predstavili izložbom ovo o čemu ću govoriti u narednim trenucima. U trenutku jednom sam krenuo sa pričom o adaptaciji kuće, znači čitavih 50 godina je prošlo od Mokranjčeve smrti, on je preminuo 1914. godine, tada se sklonio u Skoplje sa svojom porodicom od ratnih razaranja i njegova želja jeste bila da mu grob bude blizu majke. Ta njegova želja je ostvarena 1923. kada je supruga Marija koja je ostala živa, ona je preživjela i Drugi svetski rat, kažem, dosta je bila i mlađa od njega i živjela je do 1949. godine. Ona je uz pomoć Beogradskog društva pevačkog organizovala 1923. prenos posmrtnih ostataka Mokranjca u Beogradu i postoje fotografije isto gde se vidi da je dosta naroda tada izašao na ulice Beograda da dočeka posmrtne ostatke čuvenog kompozitora. Negotin kao rodno mesto, od tog trenutka nekako tu se javila neka ideja o sećanju na Mokranjca svakako, ali u trenutku se nekom nije ne znalo koja je ta njegova rodna kuća, bilo je više tih kuća koje su se i prodavale, ali pomoću te neke dokumentacije i kupoprodajnih ugovora utvrdilo se koja je to kuća. Neki inicijalni odbor je postojao još od 1934. ali tek 1964. kuće pretvorena u muzej i postojalo je tu više nekih rešenja, pošto je kuća bila u jako lošem stanju, da li da se uopšte sruši cela kuća, da to bude samo spomenik, ili da se zaštiti autentični deo kuće. Na kraju došlo se do rešenja da se kuća spoji sa susednom da bi se dobilo i na prostoru i za muzejsku postavku i za neke manje događaje koji se tu organizuju. I praktično, 1964. dobili smo novu zgradu muzeja, a već 2 godine posle toga, 1966. godine, u Negotinu su počeli da se organizuju Mokranjčevi dani, što je veliki događaj za Negotin koji proizilazi iz lokalnih okvira svakako, gde mi svake godine u Negotinu možemo da vidimo nešto što nismo u situaciji preko godine, to su veliki orkestri, baleti, opere, znači nešto što u Negotinu se dešava jednom godišnje tokom tih 7-8 dana koliko traje festival svakog septembra. Tako da ta tradicija postoji i u kolektivnoj svesti je grada, tako da nam je veoma teško palo ove godine što je festival izostao. Na neki način kompenzacija je izložba jedna u centru Negotina koja je rađena u saradnji Doma kulture Stevan Mokranjac i Muzeja Krajine.
kažem, Dom kulture se zove Stevan Mokranjac, kao i naša muzička škola. Eto, u Negotinu ta tradicija da se sportski klubovi, neki restorani, kafane zovu po Hajduk Veljku, ove kulturne institucije i institucije obrazovanja nose ime po Stevanu Mokranjcu. Dosta posetilaca ima svake godine u Mokranjčevoj kući, to je najposećeniji objekat Muzeja Krajine. Neki 20.000 posetilaca godišnje obiđe ovaj objekat. Nažalost, neki infrastrukturna pravno-imovinska pitanja što se tiče celog kompleksa još uvek nisu rešena, ali svakako postoje napori i neki sitni pomaci. Što se tiče same koncepcije postavke, ona je nekako definisana još prilikom otvaranja kuće 1964. Kasnije 68. još je bilo nekih intervencija, da bi negde 1980. bilo i radova na uređenju kompletnog kompleksa. Ovaj donji deo bila je iz 1981. godine, znači u prizemnom tom podrumskom delu Mokranjčeve kuće, postavka Stane Đurić-Klein o Mokranjčevom stvaralaštvu, ali nekako 40 godina je prošlo od tog trenutka i sama ta postavka ne što se tiče naravno muzikološkog aspekta, nego što se tiče nekog načina predstavljanja jeste prevaziđena i došli smo do rešenja, pošto 2016. rađene rekonstrukcije nosećeg tog dela kuće drvenog i posle toga je došlo do uređenja prizemnog prostora i tu smo došli do ideje da se te Mokranjčeve razglednice i pisma predstave javnosti i to je da kažem, naišlo na odobrenje i publike i čak smo sa tom izložbom i gostovali po okolnim gradovima u Srbiji i namera je bilo da idemo i dalje, ali ova godina svakako je to sprečila, vidjet ćemo kad se situacija stabilizuje da opet ta postavka ide van Negotina. Inače, tu je dat prikaz baš tih godina prvih i intenzivnih te velike ljubavi Mokranjca. Mokranjca je, nažalost, paralelno sa tim lepim privatnim tim trenucima imao i zdravstvenih problema, on imao i sa bubrezima i sa žuči problema i već je išao u Karlove Vare i pre ženidbe na lečenje, na neke terapije i odatle on već šalje razglednice svoje supruzi Mariji. Prva njegova razglednica iz 1897. godine, a ukupno ima 370 razglednica ukupno u zbirci Stevana Mokranjca. Nisu sve, znači, one koje je lično pisao svoje supruzi, ali veći deo jeste. Znači, na početku dok je on išao sam još na ta putovanja i zbog zdravstvenog stanja i sa svojim horom dok Marija nije krenula na ta putovanja, Mokranjac njoj intenzivno piše i tu možemo da upoznamo i njega sa neke druge strane, ovako nezvanične, ne sa ovoga rada za koji svakako po mnogima i najveći srpski kompozitor Stevan Mokranjac, ali ovde možemo da otkrijemo tu neku intimnu njegovu stranu ličnosti i njega i njegove supruge, kroz te neke manire i duhovitost kroz koje on piše te svoje razglednice i pisma. I čak u to vreme razglednice su se pisale sa one aversne strane, tako da nije bilo mnogo mesta za tekst i Mokranjac razglednice piše čak i u više nastavaka, po 3 do 6 čak nastavaka i tu ili izjavlja ljubav svoje tadašnjoj verenici, kasnije supruzi, ili opisuje neke utiske sa gostovanja Beogradskog pevačkog društva. Interesantno da se u našem muzeju čuva i 5 pisama koje je Mokranjac pisao svojoj supruzi i ona opet, kažem, prikazuje manire tog vremena gde možemo sa današnje tačke gledišta samo da zavidimo na tom nivou i komunikacije i tih međuljudskih i odnosa i prikazivanja jedne velike ljubavi. Kažem, 1899. godine rodio se sin Momčilo, a već 1900. godine Mokranjac je morao u Beč na operaciju, tako da drugi deo tih razglednica već ide iz Beča, a kasnije kako se njegovo zdravstveno stanje poboljšalo, onda već ima pre svega sa ovih putovanja sa gostovanja Beogradskog pevačkog društva. Marija je ostala, kažem, živa i do posle Drugog svetskog rata. Interesantno da ta njena ljubav prema Stevanu nikada nije ni prestala. Ona je čak negde od 1929. godine, znači 15 godina posle smrti svog supruga, počela da piše dnevnik koji se čuva u Muzeju grada Beograda
i interesantno da ona kroz taj dnevnik koji je vodila negde do 1934. godine intenzivno na svoj način razgovara praktično sa Stevanom Mokranjcem, gde je zahvalno što je bila njegova izabranica i gde je praktično na neki način indirektno traži njegov sud za neke svoje postupke. Tako da, eto, ta njihova neka strana lična, neka možda privatna, kažem, možda je čak interesantnija, naročito ljudima koji su više puta već videli postavku. Svakako, kažem, ovaj festival je izuzetna stvar za Negotin, pošto nekako i pored muzejske postavke koja je u principu statična, eto, imamo jedan živi događaj koji traje ovde 7-8 dana svakog septembra. Nije to jedini događaj, naravno. 9. januar je dan rođenja Stevana Mokranjca, to je slava Negotinskog doma kulture i od taj dan se intenzivno obeležava i tada se promoviše časopis Mokranjac koji izlazi već 20 godina i koji, osim stručnih tekstova, i daje prikaz festivala koji je prethodio, znači tom izdanju. Pored toga, naša muzička škola u Negotinu je dosta aktivna, dosta, eto, kažem, naravno, u skladu sa uticajem Stevana Mokranjca, pronosi tu slavu njegovog imena i danas. Ubrzo posle Drugog svetskog rata je osnovana negde 1954. godine osnovna muzička škola, a 1992. godine Negotin dobija i srednju muzičku školu koja je jedina na teritoriji istočne Srbije i tu dolaze deca iz drugih gradova, što je dobro i za sam Negotin, i ta deca postižu velike uspehe na takmičenjima, takođe horsko pevanje i gradskog hora i crkvenog i horova osnovnih i srednjih škola u Negotinu. Dosta ta deca pre svega dobijaju nagrada na festivalima na nivou Srbije pre svega i sve to smatramo da jeste zasluga Stevana Mokranjca i taj njegov uticaj se osjeća i danas u Negotinu. Negotin, eto, kao mali grad nije privredno previše napredovao, ali posetioci ovog dela Srbije koji jeste zanimljiv i upravo 2020. godine, pošto ljudi nisu previše mogli van Srbije da putuju, videlo se da je istočna Srbija isto tako nekako postala interesantna, pre svega zbog čuvenih rajačkih i robljevačkih pivnica, ali ljudi koji dođu da vide i Kladovo i Zaječar i okolinu Negotina svakako dođu da vide i muzejske objekte, a pre svega Mokranjčevu kuću koja je nezaobilazni objekat što se tiče posetilaca Negotina. Ja ovom prilikom zahvaljujem se na pažnji svakako i pozivam sve one koji nisu došli u Negotin da dođu. Negotin je ovako grad domaćin, ta tradicija, eto, i junačka i umetnička se osjeća svakako u ulicama Negotina i u ovim muzejskim i crkvenim objektima, tako da oni koji nisu došli, dobrodošli su i ko je bio naravno dobrodošao da opet dođe. I eto, na kraju još jednom vas pozdravljam i u ime Muzeja Krajine i u svoje lično ime. Hvala.